Lady King College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lady King College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ladykingcollege.edu.in. Ka kenuhun lane kaseng jong kijat penriu karbi lane ki belaju khot kum ki mikir ki basong ki basa hapo ke jela Meghalaya hapo ke setri jong ka All Meghalaya Karbi Association hene ke singi kilawan ban aye ke jingkersian yo ba Arden Milar basai moj boleh song syatkan mentala prasngi kenti halor ke nongrim bandawa nang sarkar ban penbej ban pentamai ya ke bah thungkam thungjam hapo ke jela kita kino ilam haba jingkran kila penpau ba ki khun khasi jendia kila priang bat ngej ha ki por ki baladam klemdon ke jingi ki ka bahe halor kene kaman Henry mentah ha kejing ilam jong ba Arden kumunong ilam jong seng VPP ki paiba narilum khasi lese kinyo ya kejing bit ya biang lada sarkar kan penbej no ya kene ka bah thungkam thungjam hapo ke jela ka balano siliang borok sikata Shushu kilong ru bahaba kinong ilam jong gerilum khasi kimi nak benta banele baniada nak benta gari bekejai penriu maki kum ki bru ki basong ki basa hapo ke jela kidon kamban ai kejing kersian haba ki dawa halor kenong rim ka badai Ka All Meghalaya Karbi Association Kabadon ka headquarter Hang Taimwang Riboy District Nongpo Tengi kum kaseng ngidon baro ki office beral hang ne isim kia halor ka ne ka benta namta ka reception policy ka sarkar Meghalaya ka ba ladap sanpusnem ka matla ya ka ne kar kom traikam jongka kumta ngi penpau ru ka jeng sengau kia ba ngi kersian nadu ka donut bat mensim ngi kum ka jai benriu karbi kabadan hapo Meghalaya ba hamta me namta ki khun samla nakalawe jongki kalong ka umdum hakini kisnem ki por ke bala leino kermen ba na pring hapo khasi jantia kinong mikmat jongi KMLA laipan rungut kin mi syakmat ban ai ka jingkersian ban yakren ha assembly namanta banwan ra ya ka bill ka resolution bill kenang ba ki kun samla bat nam ta kalawe jong ka jela kan long ka bi tenat bat ngi kermen ru banang ne syakmat kane ka senjam ke ba iba Arden ke bala yalam khmat ban syat ngan henre ngiru ngilalong ban syat ngan lang ki kenang ba ka jing mentoy namenta ki khun samla namata ka bri nyau trap hi barok we kan long sisa ka benta ka bakrau kan long sisa kan pat yaki ban la ban kersian namta ka reservation kalong badon kam namenta jongi kum kiriulum ke tribal ke badon hapo ka Meghalaya nah kaliang jongi kum ka amka ni don pedeng gajing seokia hadin bala mi kini ki kubor ban ngi ida khmat ni don hang ne po Meghalaya ni kwa ba kaneka polisi ke ba iba Arden basaya moy ni la penmi paiba na kaliang jongi ru ngi ai ka jingkersian ka bapura makane ka reservation polisi kalong kepala don kame hakane si namar san posnem ke bala leino kala penlong matla ya ka brinyo kani presiden berengba juni ba Robert Jun Rong Hang aku mu sekretari jong kaseng All Meghalaya Karbi Association dak jing sungkia ngiwan mentakasni ban kersian man aimin sem ya iba Arden halor kajing penbaj ya garis reservation polisi ti lada jabangila ya kani kamut kadi kajing mentoy nak benta jong gi khun gi jongi bat ngi nak liang jongi ingkersan pura abade bang mentak sing yawan katokan ngut rengindang yawan bat minin menjusunu gidon ki perlok ki balawan bania song hangne bat nangne sekmat ngi nak liang jongi ngi nang yawan bat kum kadak kajing buram bat kajing petrungiu jai sar iba Arden bi jongi ngi nak liang kaseng All Meghalaya Karbi Association ngil ai kaspong kum kadak kajing nah kaliang kajungi tang tak